Jab ke Arsenal bat kaman United ha ke Europa League. Ke Arsenal dek ke Melenti bandrung direct sa ke knockout stage yang ke round 16. Kat ba kaman United ke hap ni kun dayap ki atali jing lek kai badang sa. Kublai pi baro ki perlok bejor ke bajus na tenat ban sengap ki video ha ke ne channel. Hak jing lek kai ke ba menen met up deng ke Arsenal bat ke Bodo Glimt. Ke Arsenal ke lejap tang de velanot gol leng ba ke gol bela tap da ba ke Yosaka ha ke menit ke ba Arpel. Da kan ke jing job ke Arsenal kan mengkrep ne kun besya ke Leeds United hak English Premier League ke banlong ke kan ring mentau benai. Hadian nanta ke Arsenal kan kun besya halayeng besya ya ke PSV ha ke Europa League ke banlong ha ke Arpel ring. Kini ke de ke jing lek kai ke ba Ar pola pen sange hadian ke jing lek antep ya ke Queen Elizabeth. Hawa pai percaya jing lek kai deng ke Man United persya ya ke Omnia ke Man United ke lejap da ke besai deng ba ke Shikol bala tap da Scott MC Tomene ha ke menit ke ba kendai pro pola slide. Leng ba ke ni ke jing job ke Man United kan pentikna bakan ya rung sya ke round 16 playoff. Henry ke dang sa arteli jing lek kai persya ke Sheriff ha jing lek kai ke Banwan bat persya ke Real Sociedad Shabar anayeng. Bela ke Man United kan la ban rem ya ke Real Sociedad bat tap bon gol ya ke Sheriff. Kenapa kan ya rong direct sya ke round 16. Henry lai ba ke Real Sociedad ke dei ke ban ya rong direct sya ke round 16 lai ta ke job setang ko wei jing lek kai. Dagan ke jing job ya ke Man United kan ikun halai di jing lek kai hak English Premier League suap kan wan pai biang sya ke Europa League persya ke Sheriff halayeng. Ke Man United kan ikun persya ya ke Newcastle kan ring mentau benai ke jing lek kai ke Arde Arpel ring persya ke Tottenham halayeng bat Shabar nalayeng persya ya ke Chelsea. Haba pai bat ke Indian Super League ke North East United ke lapteng da ke nam rem ha ke nek Lampung hadin ke jing Sharem da lai lanot gol halayeng persya ya ke Hyderabad. Iki gol ke Hyderabad da thep dau OBC ha ke menit ba Khalai un Nazari ha ke menit ban rib khandai bat Herrera ha ke menit ban Neo Polai. Haba pai show iskan ke jing kun ke Hyderabad dai bala pa bat pas ya ko bol ke North East United ke dan kam hado ar ne lai ngot ya ki ar ngot ki plia ke Hyderabad kata yo OBC bat un Nazari ki bala ban jelek kai pa na ke Hyderabad. Haba pai show iskan ke atli ki tim ne ke Neo to league jing kan do ke North East United ke dang job tang si sen bat ya ka si sen la nong ba ke Hyderabad ke job san sen North East United. Lemah kini ke jing Sharem sachisen ke North East United kini kun halayeng persya bat ya ke East Bengal ke banlong ke Arpel ring mentau nai hat por Neustadt. Te perlak tangine ngan si kendo pada hakawai ke video kublai shibona.